Kisii ase bono abamenyi gose serikali yenyale kobe kwenekeria abakenya nga yanyale kobe kobeka emeroberio elio kweneke buna yanyale kobe goikirani chira yanyale kobe kuriera abakenya chinga kichiria che campaign yani ganyala kobe gukwono litikoria lero nere omwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu magega yogoikirana somoiga bugosira anene obwagachi bwechikanisa ibere chichanyala kobe gosomoye gonyala korekana imeya constituency yabo Machoge echache boigo nigo Ezekiel Machogu anyara kobaga kogokera anene chingwane chichanya koba chigo chaka gati obombo wazimio na obomo bolia bwa Kenya kwanza gose obomo bolia bwa serikali nanyarabo nigo abaraya bange banyara kobago ikirana sensemo eyo anene gati yabo omochumbe bwa constituency yabo Machoge echache Alpha Miruka na boigo anene omo women rep bwe county Nyamira Jerusha momanyi gati abarai abanga banyarako bagwikirana ase omuyego yino nyarabo nigo musakio ito Mildred momanya nyarako bagakobeke taro ya bene gwikira asensemi ya gembo nabo igogo twaliganira roboti irokobatia nase omuyega bwogo chengera ekanisa ya Ogembo PAG amone nyansara Catholic Church eliogosira amagache chikanisa ekyo chigotoka imeye bunge ya Machoge chache hase omuyego yo bwaliganire no mabunge bwenseme yo Alpha Miruka hase gati abagani bali baikirana ngamo no mwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu omwaziri bwa macheso ababu na mwamba omo women rep we county Nyamira Jerusha mumanyi omo skejo ashma angi gati abaraibande abange kwana ase omuyego yonigo omwaziri wechisemi atebabuna serikali nega saini gokora emirimo yabo nagoteba ase ensi ya Kenya yalenge gutekolengani wana bono iga ase egendrete bosyo ase boigo omwaziri bwa macheso ateba abaraikoba amo ase boigo asegeta chingwana gati yo boraibwa azimio amo ne serikali uyombei hii kwa nini kwa sababu kusema kweli na mimi niwaambie kwa sababu sasa hapana fikiria kwamba wewe uko sahihi kosa mjini. Kama Kenya ingepata mtu ambaye alikuwa na nguvu, kama Kenya ingepata mtu ambaye ni visionary, kama Kenya ingepata mtu ambaye iko na maono, hali tulipata Kenya ingekuwa ngumu hata kusimama, hata kulipa mishahara pale walimu kwa hapa. Ndio naona mimi nikisimama hapa Jamii na waulisha kwa unyenyekevu umuombee rais wa Jamhuri ya Kenya ili Mungu aendelee kumuongoza ndio hii yetu iweze kusimama imara. Hakumaandika kwa sababu president Yake. Ninaunga mkono uwiano kati ya mirengo ya kisiasa. Hiyo ninaunga mkono kwa wanasiasa wawe na mbinu na mwelekeo wa kuzungumzana. Leaders must be able to talk and consult and resolve issues maturely. Mimi ninaunga mkono kabisa 100% urafiki na heshima kati ya Rais William Ruto na kiongozi Raila Odinga. Ninaunga mkono kabisa. Sekta yechisemi tetigiri magega ase omwaziri Machogu atebabuna omoroberio OCBC nigo ochakire kororekana kubwata inse ase boigo ainekebuna ase emeroberio ebekire ase sekta yone chigokonya aborokiwa bali batali kwenyara kugendera na masomo abo ase university amone college ile tabu ilikuwa kuna OCBC watu hawakujua bahari kuelekea ilikuwa kuna nyuma hakuna mbele. Lakini unaona vile jambo hapo ambaye itasaidia Wakenya, jambo hapo ambaye itahakikisha ya kwamba kila mtoto wetu hasa ametoka familia maskini, ametoka familia yoyote ataweza kupata masomo, asome university, asome Tibet institutions na hakuna Mkenya vile tunaongea sasa atakaa nyumbani kwamba amekosa school fees katika university. Ase chinga kecho nigo abarayabo basaba abananchi kwa serikali chinga kichinyororo iligo ikirania chira chiria balierete abana inchi kama kurumura mabari bigori kwate hiyo kuja pamoja but the only thing I will tell the government of the day is the government of the day. There is nothing you will do, just what you did.
It's a government which has structures. And I have no doubt that Kenyans will start reaping the benefits of a president and a government that has a plan. Ngoripotalia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.